Kado ba ka kasih hiyo aton bersekongsi mentah kesengi kat pratrik rempang aja penreu ka tenem ha den ba mi ke Iakhluit ya pedeng u extreme member ke Elaka ba den si Renat Chen ba unong yam leng persya ba titos tawel kain hal ke tai hal ke mat wa jong ka kams im ke Hima Sohra aba batai kan ni ke mat ba wanra du MDC ke sila ba bandri ke pasun rem ba MDC ke Sohra ba titos tawel Rotel yang nak isi hal ke jingkam jengka bakam itu ya deputies im bat hal ke jingkolaka ya gi kun ki hajar ke Hima Sohra bah hapo sita ya on ai sanat no yos im belajet dak ke kurs im ke Hima Sohra ba tito so pertama ba us im Hima Sohra pa im primans im laklat akala phoi tarik risau aja pesan bat kat kum kriti ke haba yap ununus im dai bantang daus im bat omla manum no bantang yos im ada ompat dayus im kat kum kriti la pendep banjir yos im maremdor balas salah bantang bat yakani rasa kilang da baro ki paj ba ka Hima bat ka council ula ong bah ka pol wan ai ka city daus im belajet da ka kur bari bakrau ki menteri UIM ka ilka wa ong bakal biang nang syadong bat hapo istayawan sa ai no ha ka ia ka sana handai hadin istayo bat sibna ru om yo sem bat nagaliang ki bakrau batri ki wan man ni kendu ya UIM rai kam chimla kren dai chimla kren sya hadin kani ka isi ka penmi penban ya ka hukum belatung ne yau acting sim jong Hima lembau menteri kebas ngulung su kalong baka isi ka kentaj baka ban itu yau deputy sim kena andai ha ka city bula pha syau marem dos ha ka khatnyo tarik menaiwing aja pesan kelato syau marem do deputy na kalong batito so panjing syai na ka estip committee lano on yo yau sim bapura namal ba rasau benai om don ka Hima Sohra haba pensyai ho kani UIM kalika wa den silwa kentaj bagi isi ka kula bah po stay on ISM bat wa kam ba om sima kula ban ISM yo ba marem dos lo ong banadu gi pol mensua uroba sim ulong sim hadin news nem wa hajong manik ulong sim hadin ars nem bale yo ba marem do on keke bantong sim hol ka kam deputy chief la pensyai ba estip committee kam itu yo ba marem do kemu deputy sim let's say ki itu tang hak Hima Sohra bat ki city berapa syau let's say ka office kala man bakla Kabaong no timeline for acting chief to appoint CM of Hima Sohra. Kamumut lembu po yau acting chief ban appoint lani ban pendap ya kata ke jingjit CM apo ke Hima Sohra ke Hima Sohra hakimi ki kendiak benai ki baladap kalami haki headlines jong ki porok jong ki media ki kot kubor bakalalong ka center of discussion dan ka jingya keren omtang hapo ka Hima rewat syabar jong ka Himaru tenata kadau kum u nongmi khmat jong kani ka konsensi ya ka ba ka Hima Sohra ka ha nga sudai ya ka ban kren lani ban pensno bat ha ka joko poru ban yo jingsha Halor ka bayade ba kani ka kam Syiem Sohra kumbangalong kaladan ka jingya kren harum maneng hayaw hat bat ki babun ki kun ki hajar ki bu ka jingkeli yang kay ka baja Halor ka kam Syiem Sohra kata ka di ka jingkeli ka ba teng ngabun ki jubab rai teng ngamla ban ai ka jingkun bat ka jubab ka bangadi ban yo hi kalong na syuong ki bangin sia kren ha ka ni ka yang dorbar bat ka jubab le si ka ba syai kedar ngin sayo na kaliang jong ka isi ka bapat ya ka jingsen syat hang ni apa desuk kongsi kumba juga kepen kan mau ba Syiem jo ka Hima Sohra ba pura ba Freeman sing Syiem ulakhat akalai kuitrik jong ubnai uba shipo Oktober jong ka senam arhajar absta ba ngisutu ba habaya Syiem habaya ukli jong ka Hima
Ki Hima kidan lagi jong kiriti kidan lagi jong ki dustur. Kumno ban yo ban sebiang yau ban shimti ya kani ka khat kum Syiem jong ka Hima Sohra. Kelam da keren ya ka aing ka bayade ba ka United Khasi Hills Autonomous District Appointment and Succession of Chief and Headman Act 1959. Kahima kabadang bat ya kiriti ki dustur. Kabadang tip ya ka thung Syiem. Kabadang tip ya ka thang Syiem. Kahap ban pendap ya kita kiriti ki dustur. Lengkot Kahima Sohra ka ong bantang yau nunu Syiem. Dei bantang dau Syiem. Omla manu bantang yau Syiem lada umpat deu Syiem. Tikat pun kiriti la pedap bala jit yau tau Syiem. Bat salah ke bantang. Bat dia kata ke Jingsahteng Syiem laya sakilang lang da baro dekiwe ki Syiem na kiwe Hima. Bat kumjuru nakaliang jo ka council. So burom ba nakaliang jong iam we ni ki iam nakalan lawan bangsa kilang ya gani Jingsahteng Syiem Sohra ngan pai no ngan dom da kren e ka bede ba kariti na marba ngasutu ba ka Hima Sohra kampat dan laga jong ka ak bat ka jing peniat kam hi ka de bandong kat kum kani ka ain jong ka district council kabangiong ka United Khasi Hills Autonomous District Appointment and Succession of Chief and Headman Act 1959. Tinre kabangakwa banyo jingsay galong Halor ka city ya kabalaay siya ka council chaw iam in charge ha ka shiko tarik jong unobamba arhajar arpusan bat ha kani ka city Labatailut yaki sequence yaki jingja nado bayap Syiem kumno ki khot ya ka dorbar kumno ki pelong banjit Syiem bat hadin baladap ekine baro lawan ay ya kani kishiti how I am in charge jong ka Elaka bat kumjuru tang bala ay ya ka rai jong ka dorbar hakakat arterik la airu ya karai jong kakur Syiem jong ka Hima Sohra kabadi banbat ya ka kam Syiem kabasusi bantip kalong balai basami kitu ki kenram balai basami ki kot kubor balai basami kita ki jing berngam kalong ba hakapor bawan ay ya kani ka city da utau Syiem balajit da kakur bat ki estate member bat ki bakrao bat ki menteri kajubab nakaliang jong iam kalong bayong bakalabiang nadong sadong bahapo sitayo ngin sa aino ya kasanat ngako akan yo jisay lo kata manakaliang jong ki bakrao ki menteri hadin bakilawan ya kendu ya fi buat Syiem kajubab kalong bakani ka kam ka jong fi kalong ka bayay renti tang hapo sitayo ngin sa aino ya kasana kata ka di ka jigetu nakaliang ka jong fi akwa banyo jingsay nakaliang ka isi lakade ka jingsisya ne ka de kababakla namar kani ka kubor kalaher step syakikun ki hajar jong ka Hima Sohra batang hadin si tayo ngin sayo no yaw Syiem jong ka Hima Sohra namar baka jubab nakaliang jong figi isi galong bangin aino hapo si tayo ailat yang sesaman na magani kam gadi ka ba kya nga tharay tang mga hiban keren anum si biga puas tang san ni Tangkan similin bat hadin baladap si tayo myo sibanay myo ha Sibanay rumyo hadin kisawan
ibakrau kita tri juan ki klik no siapa ni kendu ipi tuan lang taruh film keren syai ngai hadir pi penmi ya kesanat lani ya ke order ke ba pitung yo acting Syiem jong ka Hima lembau menteri koi kata ka diga bade ngam persyai ke jingtung acting ke jong piyo menteri pidai bentung ande ke jingkeli ke jong agalong bau Syiem priman ulayap nado laikhui terik penai bersipau balai pimpendan kam ya ke section katwe jong ganiga ai bantung ya unu ban syimti hadin balayap Syiem balai pimpendan kam ya ganiga ya ke section 11 jong ganiga ai basa ko wigang ko aban yo jingsai bahkan ganiga ai laong baka ST komiti galak ban appoint yo deputy Syiem kitip na em baka Hima Sohra kadon yung deputy Syiem. La pentip ru siya isi siya council ba ladon deputy Syiem. Henry ngayo hakadordasan. Hakajunya tay hadordasan piong bangim itu yung deputy Syiem. Nakalyang ka isi pim itu. De lada pim itu pat jubab yang kani ka shiti ka bami nakalyang ka isi hakakat nyaw tarik kat pendai tarik November pi address ya maremdo Syiem kum deputy Syiem kum no pi ong ba pim itu haba ni ka shiki ka ba pi pha shau maremdo Syiem ubadeng deputy Syiem wala sign do di sumpah berkut na pi address kum deputy Syiem kum no pi ong ba ngam itu yo deputy Syiem ka isi ka itu ada angkat section hatway la aila ya ka isi bantung deputy Syiem tumno galak banlong basi bana siteng dan klik no susah di masalah akarpat imam mar anu ban sanya gikat Islam akarpat imam mar tak ada up that Mr. Syiem ailat ngalai pori tang sini tang sini dengan penkut no non penkut no na tak ada ngasno ba nakaliang ka isi galak feel ha ka bebe ban takel ya ka jingja ko Hima Sohra hadin baula yo Syiem bar ka bakhaddo ngako banyo jingsa lalu ngimyo yo Syiem mapura katnu benai katnu senem kan syumpur ngitip pengihap pendiang itu electors haban telong ni kanu ban file nomination wat ka balengo ka wehi ka bangakwa ban yo jingsai kumno iya min sat hapo ka jinge tray jinge kran hado dasan ipenmi ya ka kerteng jong we brio yung ngidan teu tau Syiem kumno mafi em min sat pin penmi kerteng kandidat ni hidai returning officer hidai ban kondok ya ke election kumno mafi nakaliang ke isi pilih penmi ya ke kerteng jong tau sumpah berkut na ngalai pori enak tak tahu Mr. Syiem kublesi pun pilih ailat yang ngayo ban keren dengan isu dia tak tahu ke jingkuat ke jongi ki khun ki hajar ke Hima Sohra kalong lalu ke district council kan penkloy ban yo Syiem bapura nama ngakan mau ko bang kendu Syiem maka khat handai tarif disamba yo nga ba tas ngintung yo acting tang sumi kasnam thamai tang hapo sitayo ngin pendap ya kan digakap mentalayak kena baat lajan put ngapa bentep kan lalu hin pendap ya kan dengan tarai sumpah ko tang nak lai si kado biong elo jengi ba ngilaong mungkin ayah pok siteo ngata kalau pi ka ketat kata jikan temar mendungno kam kan mau mungkin ong kata ketin ya ti kata ka hearsay bat menumnung kam kular mana Syiem yo maram dor dia bai dei bat u Syiem yang labeling yang penmi ya keteng yang tahu kandidat ila awan di office jungi ila ong baba ngar ko ile Tigaran ke ini kabar ni ke bangkang yang ini dengan penmi apa jingkan ada durasan ni kata kerteng. Kabar kabar dengan penmi kan jayu dengan penmi tu. Kam jay. Idon syade. Amin nak call nomination ni sawan. Tegam dan jingkang kata. But kejingong mana boleh ikut section 11 about freeman ulayap ke section kelabatai syai. If at any time the post of the chief become vacant as a result of death, the executive may by order in writing appoint the deputy chief or
has he adult male belonging to a ruling clan of Elaka or is a native of Elaka. Haba uyap u freeman ngila bentuk. But u freeman ngeljong mensuaru suaju datung acting. Kasam ke election. Di mentah ba ong ba pin claim mentah ba beli ka slam beli ke kecikiri kalong beli koi pelat. Bidang sanksi ayo Syiem ngan cubatai pi. Lalu ibu mensua. Hajong menik ulong Syiem harin Arsnam. Uroba sing ulong Syiem harin Newsnam. Joy menik ulong Syiem harin Prasnam. Beli you maramdor menta nyai kaki harukan ini. Kei urgency. But munu umrah man claim bunsha elect ni appoint ni nominate siam daya jaga rule 4 ni don 1959 kasora kambat kodify tabang don 1959 ini aja kan ni especially mentah abang itip don way uban contest baga section 4 ngan quote kaum no when a vacancy occur the returning officer shall call a meeting of the electoral college of the Elaka concerned to be held and presided over by the officer deputed by the returning officer. The presiding officer shall submit the proceeding of the nomination meeting to the returning officer who shall declare the result of the nomination. Hakani ke kes mentah. Kumulungin pun skam habang itip ya man gedung kita kalar menteri bagi sanpulai elektor. Haban nan election. Di mentah hampat tip tai elektor gedang imna gedang donne kumung tangi bergerki ai acting menteri mentau acting Syiem mentau nang ya undang trikam bagi ini agak public section bagi om blim dan timeline hangno ni la ketika ki provide timeline hano kwai hano apo aning section jong aning 1959 begitu timeline. Mentah ke praktis kalau bos kata bah enda usim ulale ya kam acting Syiem ulale kamram mau penbiang elektor nanti penbiang ni kini ki voter list kiswan sangi ngis penya kan mentah ngasu bakandang simpor bat ha katu ke klip nya hani klip PNI. Chan stated that while no deadline has been issued, the council has requested the process be completed as soon as possible. He noted that the appointment is an exhaustive exercise that must be strictly complied with traditional procedure and customary requirement. The KCC has pledged the assistance to help expedite the matter. Ngiladap ong yu, bat hanya klip yung kiru, kelapan i bang ngiladap ong benkistat yang dikakam. Mengistu kajing hari Hima la umron ubupura. Tetangga ni hingga numpunya su di kubai songono gini dipercaya jangan berada dalam kam mempercaya su masa iya ya kata nadu pas dah ngalaong te ba have done usual acting salong ke election have done ki elector ya kata nga agree 100% nadu pas dah hendak kajing pensai kajing kuat Jingsahteng jangan kalong Halor kani ke city ke bakiwan ai pi ke sipau tarik November ba kiong yaki bahaspo sipayo ngin pendap dengan kam to mentah pelak dinai nilai kan sami ba ki dinai ya kata ki klem ong nilai ngaru alahun ba pelak pensai ba ki ong ngakam ong nilai kata labiang henry kebaa ngaku Jingsahteng ba ki ong menne hadodasan ki ong bau deputy chief deputy Syiem kena acting kasih claim recognize ke council dengan kuat Jingsahteng yang kata apa balai ke syiki pi address eu ko Syiem kena te kata kan kuat Jingsahteng ta skor berenduram dan stick i kajing ong kata di section 10 may with the prior approval of the executive committee appoint a deputy chief uniru deputy chief begitu
tang hapo ke Hima jong Sohra kamdi mengicu nengi katu ke syuti let's say nakalian ke office alam ke clerical era tangi tahi ngana jing syai rengi ngemicu bakat ko section 10 jongi ngila ong kan syai bakadan kam ni approval jong base Lada UIM Mr. Shaman lada UIM uang bau officer basanya dan ke city ke error na kerpa ke isi ban suspend ni kita suspend naik pada hatan rekam suspend critical error suspend buat mensyua si jum bakra masuk kerpat ya ki kemau kerpat ya ki cepat berangat keren dan burung biru keren dan burung anak Sohra ki member kena kor biru Sohra ki member ki critical error ni suspend Sohra Shona na kerpat kalau kan critical error ni kau bang penok tu na kerpat berangat Sohra Nation penhe mihap siru Sohra ini na kerpat